Gel مرحمت روی رفیق دکتر ممکن؟ ممکن بیا چی خدمت؟ رفیق دکتر با شما سلامتی میخواهیم با شما هم رفیق دکتر یک سرباز قطاری را آوردهیم نه میموند نه سرش بتراشیم نه هم میموند ریشاش بتراشیم انا رفیق دکتر نه گپ میزنم نه میشنود سالدن آوردگیم همینجا هلت بیارشه قبول میکنید شما خیلی؟ مرحمت дӯстони азиз шахсоне мехоҳанд ки аз москва ва московская област ва санкт петербург ба тоҷикистон борав мекунанд марҳамат мо ба шумо тавсия медиҳем компания акай бахтиёр ва абдуҷаббор ин бародаро таҷрибаи кории 10-сола доранд борҳои шуморо бо кафолат бурда мерасонанд марҳамат истифода баред аз хизматрасонӣ аз номи канали бобои холдорбои гап занед боз барои шумо арзон мекунад ине дӯстони азиз боз ногуфта намонад такси границам ҳастай одами боваринокай ака исматуллоҷонай марҳамат кардин рақамошонда занг бизанед аз номи канали мо соқ саломат ба хости худо бурда меёратонад марҳамат кард занг занед نام و فامیلا او چسوا Anam tu paida, anam tu paudo, anam tu paida, anam tu paida. خدمت کردن نمیخوای بچم Anam tu paida, anam tu paida, anam tu paudo, anam tu paida, anam tu paudo, anam tu paida. الان تو باورم یه به والده بگه بابا نگاه دیم دایی سالده نگاه دیم دایی؟ خوب مایل دکتر خوب مایل دکتر خوب حالی یک رشن داریم ای نکره نگون سازی تایوره معنی قاقد سرت بمونه در همون نزد همدهگیات خط شرمنده کدی بس نبود که با در نزد یک سرباز خط احمق و شرمنده و به آبرو میکنی او مردک شده خدمت که کپیدم تک کمانده جون من شوخی کردم شوخی کردی ها؟ انا که شوخی که کرده باشی میرای باید در بین سربازا 2 سال دیگه شوخی میکنی هیچی گم نیست